Tema nove emisije Ćirilica bila je otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a Čedomir Jovanović, predsjednik LDP-a, optužio je Srpsku pravoslavnu crkvu da unosi destabilizaciju u region. Jovanović se nije libio ni da otvoreno ističe kvalitete Mila Đukanovića. On je imao predsjedničke izbore pre godinu i po dana i pobedio je u prvom krugu, isticao je Jovanović, zanemarujući diktatorski oblik vladavine u Crnoj Gori. Profesor dr. Srđa Trifković, publicista i istoričar, američki i srpski, objasnio je da je u Crnoj Gori napadnuto biće srpskog naroda. Ovo je deo programa i dugoročnog višedecenijskog projekta drobljenja srpske zemlje i uništenje srpskog identiteta. Crkva je poslednja svesrpska institucija i napad na crkvu je napad na samo biće ovog naroda. Ovo karikaturno prikazivanje procesa ujedinjenja 1918. godine, kao da je napisao Šerbo Rastoder, ali daleko je značajnija činjenica da je u tom trenutku ogromna većina Crnogoraca sebe osjećala kao Srbima, čiji identitet nijednog trenutka nije doveden u pitanje time što su i Crnogorci, jer kao što su najponosniji Crnogorci isticali, svaki je Crnogorac Srbin, ali ne može svaki Srbin biti Crnogorac, rekao je Srđa Trifković. Znate li koja je poslednja rečenica izgovorena na Velikoj narodnoj skupštini u Podgorici? Braćo, mi sada više nismo Crnogorci, rekao je Čeda Jovanović, pokušavajući da demantuje tvrdnje istoričara i branići stavove DPS-a i Mila Đukanovića o crnogorskoj naciji. Izvinite, to je i kralj Aleksandar poručio Srbima, to jest da smo mi sada svi Jugosloveni i 10 godina kasnije su pukovske zastave bile zamenjene. Drugim rečima, svi su se utopili u jugoslovenstvo, što je bila istorijska greška srpskog establishmenta, odgovorio je Srđa Trifković. Na ovu repliku Čedomir Jovanović, inače potpisnik apela kojim se brani otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, je ostao bez odgovora.